Bir nimeni kutkar almadık. Balalarını aldık, iyi dokumentlerini aldık. Momentaline ta bir işlerde vakit bulmadı. Su beremiz, buna şu kalgan yurtlarını kutkarık deyip tırışabız. Ut benim arkadan utunu ikinci yolga, ikinci retliğe uğramga attı. Buradan kola uttanı yok diye Tatar Halk Makale. May ayında 6 May günü Omsk ülkesinde yangın çıktı. Hem şul vakitte Bolşeriçi rayonu Karakul Tatar avulunda 11 yurt yandı. Bugün nekmine biz şuşu avulda basıp durabız. Bugün indi bu avul yanadan tuğup kile. Mine bu uramda yana yurtlar salına. Samaglarını tırı kalgan, bütün halk tırı kalgan mene. Ama şatlanıp kanıp yaşayız. Yangın kündüz bula, halk uyav mallar kütüde şunsı bilen avuldağı tiriklik bütünley kırılıp bitmey. Bugün indi bu jirlerde yangın bulgan sıman da tügel. Jirni ziyan kurgan kırılmalardan çiz tartıp, tigizlep koyganlar. Mına rayon jetekçiligi yıştırgan. Ни одного из вас мы не оставим с проблемами один на один. Это правда. Спасибо вам за ваше терпение. Karakul avulunda nişe hujalık idi? Karakul avulunda, buna şu avulda 25 hocalık. Onun 11'i yanıp gitti. Yaşap durganları 11'i. Hojigadan soň ikinci günlük ülke gubernatoru Alexander Burkov kile avulga. Halkны жыйып сөйләшә һәм эш башлана. А в части был создан фонд, и куда поступали денежные средства, поступала спонсорская помощь, поступались какие-то материальные ресурсы. И на сегодня мы видим, что люди, кто пострадал, никто отсюда приняли решение не уезжать. Сүздә юк, ярдәм башлануга Татарстан Республикасы да читтә калмый. 3 миллион акча күчерелә. Барысы бергә 10 миллионнан артык акча җыела. Bu avulni birləşdirə торган чак. Менә кеше монда күренә инде. Сез әфәрин, бердән булгансыз, бүген дә бердән буласыз. Шуңа күрә барсы өчен бик зур рәхмәт. Каракүл авылының тарихы бик кызыклы. Ул әллә кайларга барып тоташа. Әбәлә килгәч, бөтен дөнья ярдәмгә килгән дисәк, хак булыр. Buna şu avuldan bik köp bizning toğanlarımız Türkiye'ye ketkenler 10. yılını bögredilük avul tüzügenler hem buna şundan bik alarının balaları Finlandiya'ga, Avustralya'ga taralganlar bugünkü günge hatlı keçegi günde hatta kelip tıştalardan yerdem. Иң мөһиме, халык китмәгән, авылларын битү куркынышы астына куймаган, тагын бер күзгә ташланган әйбер. Аларның йөзендә курку, үкенү, зарлануның бер генә эзе дә юк. Киресенчә, көр күңел, алга караш. Ярсу катыш сүзләрдә дә туган җирләренә мәхәббәт. Көңлем мен, йөрәгем мен, җаным мен менә ергә кокланып калган, менә ергә, менә авылга. Яратам, sevsə. Гаҗәп халык гомер итә Каракүлдә. Biz Karakul avulu halkı bilen tağın 2 aydan soň uçraşdyk. Her vaqtdagıça yağmur yawa, çünki biz Omsk ülkesi Bolşeriçi rayonu Karakul avulunda. Dürüst bu avulga kelip düşsek, nişleptir yağmur yawa. Bugün Karakul avulunda zor beyrem, avul beyremi. Ona 360 yıl. Nasılsınız? Nişek sizin halleriniz? Ya elhamdülillah Allah'a şükür menä bugünkü yetdik, menä bayramga yetdik, menä üýlerge bütün halk köpçilik halk kirdi. Yaşap yatırlar, şatlanıp, kuanıp, rahmet. Esingizge düşürəmiz. 6 May günü Karakul avulunda yangın çıkıp 20'den artık kırılma yanıp bitdi. 10 gaile yurtsuz kalgan idi. Biz самая молодая семья kaldık mında. Ne için kaldınız? Oğlunu tutup kalgalı deyip kalsın deyip, naşı nasyonal işte bastalış deyip aytır idi. Bugünkü günde 8 yurtubuz durdu. 8 yurtta yaşayırlar. Dağın 2 yurtubuz tüzülecek. Allah'a şükür biz birden, biz birge ekenligimizni anladık. Karakul yaşıyor, Allah birse dağın yaşayacak. Karakul'da tüzümlü, sabırlı, zor hocalıklı kişiler yaşıyor. Мы видим сегодня и находимся на празднике, большом празднике в честь возрождения села Каракуль и продолжения истории. Вот это, наверное, самое важное и главное для тех, кто живет на этой земле. Karakul avulunda ozgan bayramның tağın bir көркем mezgili. Mında her yurtqa, 26 yurtqa bütün Dünya Tatar Kongresi şamayil hem Kur'an bile gitti. Eğer de yağmur yawa eken, iň yağmur yağan vaqtda iň toğry, yakın dostlar, tuganlar gana keladi. Menä biz şoňa kelip jetdik. Yağmur yağsın, ikmeklerimiz bolsun. Üstələr hər vaxtda da tügərək mol bolsun.
Ансамбльләр үзешчән һәм Казан артистлары чыгышларыннан соң кунаклар Бөек Ватан сугышында һәлак булганнарны искә алып, һәйкәл янында агачлар утыртты. Һәм шуның белән бер рәттән билгеле инде безнең монда төбәк тарихын өйрәнүчеләр дә катнаша. Фәүзия апа, менә бу авылның үзенә хас тарихы бар. Җәй көне бу авыл дөрләп янды. Бүтүне без йылы-йылы карап тордык телевизордан булса да. Бу авыл инде яңадан күтәрелә алмас дидек. Әмма ләкин куеп яңгыр яуганда без авылның яңаруын, терелүен, аякка басуын күрәбез. Беләсезме, монда яңгыр яумый, без шатлыктан йылыйбыз. Менә милләтнең бердәмлеген күрсәтә торган билге. Бүтән татар ярдәм итте буларга. Әйе, милләтенә тугры, затлы безнең халкыбыз. Ләйсәнә Садретдинова, Татарлар, Каракүл авылы, Омск өлкәсе.